Dear Mr. Longley. Iti agabroad. Agyaman nak tamaawatan na. Sika at talaga ti the best boyfriend. Ngamin, suportado nak iti amin na kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ipaay ko amin na pagragsakan. Basta tong palam titulagan ta ay. Promise. Ano malpas ti dua atawan na kontratam. Agawid ka, tagkalaysatan. Uwan, di ka madanagan. Agtung palak ititulagan ta. Itulod ka nga raw din. Rabiin. Ang mga nuberbero-kan da ka ninyo balayo. Sige, mapantanga ro din. Uray siga. At dapat trabahom inton bigan. Kaano ti flight ni Leonor? Inton Sabado, pare. Itulod mo ka de. Natural. Amon pare, no siyak ti sika. Saan ko palubusan? At da pa nagtalag ko iti kaayan ayat ko, pare. Saan mo maibaga ti gasat, pare? Kasano, numasulisog ijay? Sana kas na iti kaayan ayat ko. Uray kita. Kalpasan ti dua atawan. Agawid day jay. Kat agkalay sa kaminton. Okay, makamu ka nga road, pare. Itan samot di panang itulod mo kanilyo na saan ay anak kaw? Wan tatang, kas makita yung mat, agrubrubuat akon. Ay, may mayat ko man o nagkasar kayo nga umuna. Sakbay nga agabrod nilyo na Kurang ti ornong mi tatang. Iso a pinalubusak nga agabrod ni Leonor. Tapno manayunak pa iti ornong ko. Ken tumulong met ka no, para iti magastos, into nagkasar kami. Oray simple laeng ti kasar. Sana kayat ni Leonor ti simple, tatang. Maminsan ka no laang mata mapasamak iti biyag na ti agkasar. Bala Isaw, no isaw ti kaya na. Alang araw din, tatang. Patuloy akon. Ang mga numaladawak pa'y. Mala, agat nandad kayaw, iti panagbiyahe yaw, Kasano, agpakada akon. Anat ka kumakanayon, ha? Kailiw kan tulakit, di. Uray si kamat. Agan-anad ka akanayon. Kailiw kan tumat. Alam da ito a rosary. Da ito iti salaknib mo, iti ipapan mo iti adayo. Kaya ti kakararag ko, asapay la ko ma. Tamaya dayo ka iti paggan. Agyaman na. O sige, patuloy ak nga rodan. Ang mga numakasangit takpay. Kat agbabawi ako nga agapura. Mabalin ka dimat nga agbabawi ka. Ala, mapan ka nga rodan. Hi, good morning. Good morning, Matt. Damag ko nag-abroad ni Leonor. Wen, intulod ko iti Sabado. No kasta, nawayakan. Anya ti kayat mo asawan? Mabalin mo ti sumurot kada kami no at the bar happenings. Kwa, sanak lata makasurot. Kasapulan ngamin nga agurnungak. KJ ka talaga. San, Matt? Ngam awan lati hili ko iti kakasta. Agawid aklangan, taginanak. Padasam tumot ti sumurot kada kami. Uray maminsan laan. Kumusta kan, mahal? Mailiwakon kan ka. Okay, aklaan mahal. Mayat magtitrabaho titoy. Nasayaat nga rod no kasta. San ka unay agbambanog dita, Kasi kaswam ti bagim. Narigat ti agsakit. Nang runa kat agmay-maysa ka dita. Wen, di nakpakadanagan. Laglagi pa mga ospital ti pagtrab-trabahuan. Tamok day ta. Ngamrumbang lang apalagipan ka. Uray mo sika, Ang nadam ti salunat mo. Saan ka nga agin inom itinasanga, ha? Amomot akagurak no aginom ka. When nurse, saanak nga ginom iti arak. Imbag man, tada ka na nakaw. Sa anak-anak kalutaw, tada nangayab kanya ka nag-birthday. Isa, pasensya kan tadyak naglutaw. Apay manan naginom kayo, tatang. Makapadakas iti salon at ti arak. Wala tay, suday tati, bagbagakan ka ti, kayan ayat mau.
Musahan na maday no sagpaminsan. Maday no balay la tante ayan mo. No di ka rumwar nga happy-happy. Ha, maburyong ka. Ngam saan lang mat nga arak ti mabalin amang paragsak kada kayo, tatang. Anya pa nga. Ibagaman. Apay sika di ka masikuran. Balay trabaho la tantehan mo. Di ka pa galiwaksay. Maday no kasta barok. Tatang. No sakti sika. Happy-happy ka ba? Ulay sagpaminsan lang. Pare, agaw-awis ni Eloisa. Birthday na inton umay alawas. Hintay wag happy-happy. Pare, amo matasana ka mapapaniti kakasta. Uray italaeng, pare. Pagbigyam ni Eloisa, ta birthday na. Pasensya ka talagan. Ngam sana ka makaumay. Ay, talaga apaayam ni Eloisa? Kasaritak tulangan inton madamdaman. Talaga anaruam ka na kanayon amang paay kanya-kanya, Gino. Kaslasaan tayo magkakadwa. Amo matasana ka mapapaniti naman, Eloisa. Sapay la ko matamawatan na. Okay, saan abar ti papanan tayo? Ijay balay ti papanan tayo. Ijay ko ma-celebrate ti birthday. Siguro, saan nakmatan na paayan? Sige man lang yan. Tap na awan na ibagbagam. Gino, agreeing kan. Nagawid amin na nabisitak. Kabaalam ka di pa, ha? Saan ko nakabalan tegawid? Agrig-rigos ti pa nagkita kay Loisa. Sige, asibayan ka. Tama panta. Iti kwarto. Ito ka na maturog. Talaga, saan ko nakabalan ti agawid? Pasensya ka na. Sana kami na naram nga uminom iti arak. Okay lang. Tumakder ka to mo nagta iti kwarto. Aday tanti ka, amak. Agindakan. Pasensya ka talaga na. Okay lang. Kunakmat. Among ka di, Gino. Napayagan nga agayatakan ka. Apay nga minasanak. Apan-pansinan. Amumat nga dan kaya nayat ko, Eloisa. Saan kayo pa'y mata nagkasal? Isungad tapay namnamak. Siyak lang ti ayatem, Gino. Ay ayaten ka unay. Anya ti kayat asawan da ito'y Eloisa? Mama, apay asimrot kayo saan kayo nagtuktok? Asino da ita lalaki? Apay nga adda dito'y kwarto? Mabalin ka di, Mama. Rumor kayo pa'y laang. Ala, agbado kayon. Katurayan kayo ijay salas. Eloisa, kasano da ito yan? Anya langan ti ibaga ni mamam kadata. Saan ka nagbutang? Awan mo takas na. Baro ka, kan balasang akmat. Ngem addan ka ayan ayat ko. Amumat da ita. Kasano nga rin tinapasama ka data? Alangan mo ta dinaktakdiran. Niya. Kayat ko ang makasao dagiti dadakkel mo, sika lalaki. Masapol at akdram ti anak ko. Ngem, ma'am, pinilit naklang ti anak yo. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Ita tanalpas mo ti kayat mo iti anak ko, kas takit din ti ibagam? Nagawan ka babain mo? Dito'y pa'y mismo apagtangak. Pasensya kayon, ma'am. Ngam damagan nyo kumapay nga umuna iti anak yo. No anya tipod no anapasamak. Gino, adda na pasama ka data. Naalam mo ti dayaw ko. Iso apang maasim ta ikasarnak. Kayat ko akasao dagiti dadakkel mo, lalaki. Ikasar mo ti anak ko, tanlusaan, dakas ti mapasamak!
Dandanin ti panaganak ko. Ngam aging ka kadita. Sanak pa'y anasurusuro nga ayatan. Di nak mapabasol, Eloisa. Ar-aramidak mo ti amin, Gino. Tapno maayat na klaan. Ngam na maak, ano maipas ngay kun ti anak ta. Maayat nak tumat siguron. Asawa kan? Katawanan ti maramidak. No di sursuruan kang ayatan. Ngam ikan nak kumamat iti umno apanawan. Urayak day ta, Gino. Kat saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nay, nakapasyar ka mait anak ko. Kahit ko lang ti agdamag kada kayo, tatang. Duan atawan ni Leonor iji abroad. Rumbang ko maanagawidan. Bye-bye amon ni Leonor, tadan asawam. Kaya't ko lang nga maamuan no nagawidan, tatang. Sigun iti damag ko. Nasakit tinakam na, gapo iti nadamag na apan nakikalaysam. Kasta ka di, tatang. Apay di mo pala nalipatan? Kinapod no na. Nasursurok matan nga ayatan ti asawak. Gapo ta nagsingpat kanyak. Masyanak pa'y kuanan no daduma. Bugbog kawak. Ngam as-asikasuan naklata. Saan nga reklamo? Sana nasaya day ta anak ko. Makapadakas iti masikaw. Tiyag saksakit tinakam na. Di kay madanagan, tatang. Manipod ita. Bumawi ak iti asawak. Isumatan ti asikasok ita. Uray para man lang iti anak mi. Una, taputot mo ngarod ti sikog na. Pasensya kan, Gino. Saan ka nakariing anasapa? Apay asikat yung lutluto. Rining nakkumaa, ta siya kung timang ituloy iti lutlutuam. Agtugaw kalat ta ditahan. Manipod dita. Kaya't ka mata na pagserbihan. Tadakkelan ta tiyan mo. Agpaiso ka diti bagbagam? Apay, di mo kayat? Ay, kayat ko Kayat ko launay, Gino. Pasensya ka kuman ka nagitinar aramid ko iti kalabas. Kaya't kun nga ipamay sa ti imatang ko kan ka. Agyaman akan ka, Gino. Katagkidawak mo't iti pamakawan iti naaramid ko kan ka. Naaramid ko ti kasjay. Gapo iti nalaos a panagayat ko kan ka. Saan ta na lagi pang tinapalabas? Tinapatagit ha? Kat timasakbayan. Gino, agriing ka. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganakaon. Anya? Mabit lang nga rad. Isaganak tilugan. Kan riingat ni mama. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Kasladyak kabalan nga ibturan ti sakit na. Mabit lang. Anay ko, mama. Yakon kabalan nga ibturan ti sakit na. Ay, lumaban ka, iha. Gino, pardasan di agpataray. Napardasan ti panagpataray ko, mama. Amangan no madisgrasya tayo. Diyos ko, tulungan niyo ko mati anak ko. Mama, nagkararag tayo. Uwan. Ay, Diyos ko, nawananan iti po ti asawam, Gino. Ay, sana mabalin nga dadakas ang mapasamak iti aginak, mama. Ay, Gino, tanagam ti agmaniho. Naskan amay samput ko iday di ospital, mama. Mama, madanaganak. Sabay ko mata makalasat dagiti aginak. Agkararag ta, Gino. Patyo ka sana baybay anti Diyos ti anak ko. Basta napas naglakit diti pa nagkararag ta. Sige nga rod, mama. Mapanak iti chapel da ito'y nga ospital. Agbati kayo pa'y dito'y. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor. Sumublat kayon to kanyak. Inton malpasak nga agkararag. Diyos ko, pangaasiw ko ma. Tasan nyo abaybay ti asawak kan ti anak ko. Aklunak akagurak ti inaramid na kanyak iti kalabas. Ngam nasursuro ko nga ayatan ti asawak. Ita ka di pa'y ti pan nakapukaw ko. Ta nasursuro ko nga ayatan. Agpakpakasyak.
Diyos ko, tulungan niyo ti asawak. Kayat ko asubadan dagiti kinasayat na kanyak. Isu apa nga asiyo kuma. Tasan niyo kumang ipalubos nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Agyamanak, Eloisa, tanakapuot kan. Kat agyamanak, tawan ti dakas ang napasamak kada kayo kay ni baby. Gino, nagrigat kayam ti aganak. Kunaklakit din umatay akon. Kunak numadusa akon. Gapoy tinaaramid ko iti kalabas. Pakawanan na kuma iti nagbasulak kan ka, Gino. Lipate mo tinapasamak iti kalabas, Eloisa. Sika itan tibiyag ko. Kat jaklakit di ka baalan na mapukaw ka. Agyaman ak, Gino. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik na kita. Agyaman ak. Tanasursuro nakmatlaangan nga ayatan. Pagyamanak unay iti Diyos, tanakalasat dagiti aginak, Mr. Lonely. Masursuro gayam ti agayat, nang runa no nasingpet ti maysa a tao. Tuy pagayam mo, Gino. Agyamanak pagayam Gino iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay lakuma, taagtultulo iti panagayat mo iti asawam. Isu ti babae nga indatag mo iti altar. Isu arumbang laeng nga ayatem. Akas iti panagayat na ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged iti nagana Gino, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Nagbasit ka lang arudan, agsuot ka payla ang itibbitin na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanya. Awan na saya at amakita yu kanya. Ibagbagak laang matipag-saya atam. Apay akanayon nakakaw nga tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak payamangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kinimanang Irene.
Gaputa na pintas, natayag ken na po daw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marik na day nga ibagbagayo, mama. Awan lakad, dilawan dak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Iso nga rod nga ibagbagak, ta concern na kan ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno napintas a kitaan. Apay anapudot man ng tiulom asimbang pekte. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amamumun ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalaang mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti sika nga anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni manang ay rin laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naartilaan ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanak kan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa dino ti papanam. At daatendaran mi akasar. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam? Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akasta ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas nga ni tita Irene. Katsya, sa anak ka di napintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin itibalay ni titang ganda ako nam. Siyak laangan tururayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan? Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo? Apay manan manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan manang Irene. Sa anak nga ruden asumurot, da kayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adtoy ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din tanapanunot yung ingkatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrakan iti kwartom. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan ti mapan. Nasair ka kadimanan? Pasensya ka no kasya ti panagsasawok, Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkagsukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumuraken ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan na laada! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan mo't imbagbagak, Alahos tundahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo ang maladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gap po kijay. Ngamim mo na ako na nagawin. Apay mat? Kasano, sa anak mo't lang ang mapanpansin ijay. Dalang mo't mamakan manang ay rin ti panpansinan da. Ama nga, no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka pansinan? Tisikat imang pansin kadakwada. Imposible matas anda ka pansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya analaad nga ibagbagam mat ba? Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napugot ka.
Angang saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mat ngay malakin ni mama anak po daw kun natayag. Na, ta questionam ka dit, imparabor kan kati apo? Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak ngagpaiso, ngam kastuyag man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tanakasaganan ti taraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day ti addaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kigay. Kat awan mo't mang panpansin kanyak. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan! Gaputa mabayina! Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas! Dahi talatan ti kanayon nga ibagbagaam ba? Asino nga minti mang ibagbagaan na lahat ka? Nagijay tupay daduma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo, kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbagami analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatap. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak akanayon ti kamali! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace. Jack amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko mapasamak. Nutong palam amin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo at saan mo akayat ti masuruan, ay addakan ka dayta. Hello? Ubay ka ko matitibalay. Saan ka makaangas? Itaray na kaya ospital. Naira na nagawit ti katulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan daktita. Darasam ko anak ko. Wan, mama. Umaya kon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya kami tinapasama kaya? Saan ka no makaangas ni mama? Awan ka din ti kaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y dagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, tasikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo ko man ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun gayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan ni Manang Irene. Amungatan ni Manang Irene tinapasamak ni mama. Tinasayaan. Awagak ni Manang Irene. Manang Irene? Oh, apay ngay mawag ka, Grace. Ni mama, adda diti ospital. Anya? Apay, anya tinapasama? Imawag kanyak. Saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamat laan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita, awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko. At dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang, makunkonsensya ak. Tanagsinong ba't kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararag talaangan. Asapay la kumat na malasatan ni mama daytoy. Oh, apa pinanawam ni mama iti ospital? Adda ni Manang Irene, agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa'y nakapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Iyak nga rod mo. Kati pagsidawak. Apay asyak tinawagan na. Idintoan ni Manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta.
Amangan no atap mulaeng. Ngam ti kinagpaysuna, sikat ti kayat ni mama. Day tamat ti bagbaga na kanya. Siyak kano ti kayat na. Tasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asikat ti nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuripura nak nga rod. Hello, Manang. Grace, umay ka dito ospital. Awanan ni Mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, Manang, orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin, si katinawagan ni Mama. Nagnagang ti boses na, iti mamunyagon daway. Manang Irene. Ibagbaga masyak, ti kayat ni Mama. Ngamambok, mas ipatpatag na ka ni Mama. Manang Irene, saan kumadito iti pagsaritaan tayo ti dayta? Orahin nagdita ta umaya kon. Mama, pakawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Nagsarantama tayo day. Ito lang ang maamiris ko, tibitot ko. Talaga kaya madasakit. Itatawan kayo. Ano, magana ko ma. Ipatpatag kayo, unay, Mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta kada kayo. Sorry, Mama. Grace, bakit? Husto ko man ti panagsangsangit mo. Ang mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turong mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni Mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Isu amaturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni Mama ditoy. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdumngag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak nga ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kayat ni Mama. Yak ni namnama, Manang. Ngaarig na siyak tinagtawid iti amin asan ni ko ni Mama. Dita ang mapanagnagam. Asika ti paborito ni Mama. Okay ka dilaan kan ka, Manang. Saan nga agsakit tinakam mo? Okay lang kanyak, Grace. Gaputa desisyon ni Mama dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para mo't lang iti anak mo dayta. Gaputa jaknot nga rod na ipaayan iti apo ni Mama. Jak impakarot. Nga ipatpatag nakgayam ni Mama. Numabalin la kumapagsubyak ti aldaw kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni Mama. Naladawan ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot-mutam ti impatawid ni Mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawiak, tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pamatag ko iti daydi Mama. Ikarkarigatak latta na balbaliwan dagiti ugalik at di nakayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak,
Ipateg tayo dagiti dadakkel tayo. Itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinaga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.